Assalomu alaykum. Biz Avtorinlik jamoatidan atından bugun cho'g'ilishib, hurmatli prezidentimiz Sadir Nurg'o'chevich, generalimiz Qamchibek Tashiyev, suyukli merimiz Jo'mart aka shunga so'ranib keldik. Mashna bozorda Navester tsenasini kishini tushib bering. 3000 so'm, 2500 so'm deb aytildi. Shunga barliq mashina qurish jamoatimiz qimmatligidan norozichilik qilib shu merimiz yechib bersin deb keluvdik bugun meriyaga. O'shanga bari avtorinlik jamoati cho'g'ilishib baldar bilan kelib shu aqchasini mayli shu 1000 so'mdan qilib bersin bir jumasiga deb so'rab keldik. Tag'in bir sunishlar bo'lsa bolalar aytsa. Assalomu alaykum, Jengishbek Sharmamatович. Bizning to'polgan sebebimiz biz ko'p yildan beri shu Loshto avtorinakda ishlaymiz, o'sha yerda tirikchilik qilamiz, boramiz, o'sha yerdan nom topamiz, bola chaqa boqamiz deganday. Anan bizning go'y-go'yimiz o'sha kecha kuni kelib, avtorinakka kelib, o'sha jumasida 3000 dan deb chechib ketishtirdi. Agachayn o'zi 700 so'm bo'lganda, anan keyin bizning birlashgan masalamiz shu avtorinakdan basını ma'qul 700 so'm bo'lgan bo'lgan akalar. Hozir biz уже 1000 ga ko'nib o'tamiz da, o'sha remont qilibsiz, borimiz, emgangizni baholaymiz, sizga rahmat aytamiz. O'shaning uchun bizning so'ranishimizni men o'ylaymiz, siz ortda qaytarmaysiz debchi. Qaytarib 1000 dan qilib beringiz deb so'ranamiz. Например, 3000 so'm degan baho bu Amerikada da yo'q bo'lsa deb o'ylayman da. Bishkekda bunday stolitsa Bishkekcha. O'sha joqda biz o joqda qancha 5-6 yil Bishkekda ishladik, напримерча. Навесте mesalarimiz bor edi. Al жақта 800 сом келеді. Айына 3200 сом біз төлейтілік та. Аз бұл 3000 сом деген ошқо аябай қиын да. Мысалы үшін ошол чатырдың астына, ошто навестің астына жалаңыр ошо алып сатарлар тұрады. Напримерче, башка елдер келиши мүмкүн. Алар бир күн коет, эртесин койбойт да оларча. Мына уже биз авторунак биз канчадан елдер кемиде бир 3-4 машина алып чыгып коебуз, напримерче. Аз, например, 4-5 машина алып чыккан болсок, например, ал bir ay, 2 ay тұрып қалышы мүмкін. Бұл базарда, пешенеде, Алла қалаған күн сатылады, қалаған күн сатылбайды, например. Чын бакалар. Ол тұрбай қалса, сатылбай тұрып қалады да. Уже 3000 сомда 4 машина алсаң, уже 12000 сом деген ақша екен да. Айына 48000 болады екен, напримерче. Айына ол деген бізге оор да. Ошол үчүн сизден суранабыз, биздин ошо бааны мурунку 700 эмес, 1000ден калтырып бергениңизди биз сизден суранабыз. Урматтуу Жеңишбек Шерматович, ошол демилгени өзүңүз карап, көзөмөлгө алып, эме алып берсеңиз аябай жакшы болмок да. Эми 3000 сомду өтө кыйын. Анар жакты уже 1000 сомдон кылыштар. Эми ал жактын баасын бир аз түшүрүп берсеңиз деген үмүттө келдик. Сизден суранайлы депчи. Дагы биздин бир маселе ушул биздин айына бизге мындай карточка алып береби, бронь кылып береби, Бишкектен кылыпчы. Мисалы үчүн ар ким өз месталарын алганда, ээлегенде, мисалы үчүн кээ 4 место бар, кээ бирлеринде 5 место бар, кээ бирлеринде 6дан местосорлор бар да. Ошого стабильно кылып эле машина коебу, койбойбу, айына 4000 сом төлөй турган кылып коюшубуз керек да. Мисалы үчүн мурда мен базарға бір 13 жылдан бері базардамын да, ошол жерде көрүп келем да. Кээ бирлер койбойт ошол местогачы. Временно коюп коет, суббота күнү күн ысыкта калып кетпесин деп салкын алып келип коет да. Ал эртеси суббота күнү түнү же эртең маскын алып чыгып кетип калат. Ал место ошол күнү пустой калып кетет да. Ал кимге зыян? Ал бюджетке зыян, напримерчи. Ошон үчүн стабильно кылып элдерге месталарды брондо бериш керек да. Ошол месталарга анан айына 4000 сомдон төлөй турган алып коюш керек да. Мес машина койбойбу, ал өзүнүн иши да, мисалы үчүнчү. Турабы, тура эле айтамыз. Мурда коллоп жегенбиз. Төлөп жегенбиз. Мурда элдер андай кылган эмес да. Суббота коет, кечки күнү алып чыгып коет. Ал тура эмес да, ал мисалы үчүнчү, чынбы? Ошон үчүн азыр стабильно бизге место алып берип койсо, мына сен местаң ушул деп бройно коюп койсо, ал жерге эртеси түшөй да койбойт да, напримерчи. Же ошол жерге өзүбүз зымданбы, эмне кылып тосуп алышыбыз керек да. Bundan mesela bundan kıken koybaşız gerek nepçe. Oşol жерге анан кен жумасына айына 4000 төлөй турган кылып коюшубуз керек да. Аз мисалы үчүн бизге 3000 сом ачыгы оор болуп атат да. 3000 десек баардык уже машиналарды алып чыгып коюп турчу, 3000ден бизге тура келип бир жумасына 3000 кетипчи. Кээ биркилер комментарияда түшүнүп калыптыр, бул айына депчи, айына эмес ал жумасына 3000 сом болуп атат. Бул чересүр кымбат, бул ачыгы да. Бир машинага да. Assalomu alaykum. Biz o'sha avtorinakdan keldik, jamoat hammamiz. Oldin kirpishingda savdo qilardik. Kirpishingdan kelganmiz hammamiz. Japalaq bozorini hissa qo'shganmiz. Ashunga bir oyiga o'sha 4000 qilib bersa, haftasiga 1000 so'mdan bo'lsa yaxshi bo'ladi. El qiylanmaydi. Generalimizdan iltimos.
merimizdan ham iltimos mana shuni bizga nima qilib berib qo'ysa, chechib berib qo'ysa yaxshi. Mana el keldi, ko'pchilik aralashib keldik hammamiz. Endi 2,5-3,5 million qolgan bo'lsa, ошол навеске мисалы үчүн навесте отура турган адамдар ушулар Biz Navesda turgan odamlar, ana shunga башка бирөө келип коет, ол бир күн келет, эртеси келбейт. Ачык да. merimizdan Бир күн келет, iltimos. ол эртеси баштан келбейт. Сатат, же сата болсо койбой кетет, ооба. канча элечи. endi mana agar tushmaydigan bo'lsa, majbur moshinalarni olib ketamiz. Жок, ушул адамдардан навес бош калбайт да. Ушул адамдар эле толтурат, напримерчи. Ошол адамга стабильно место берип койсун, сеники 4 место, сеники 5 место болду. Бирөө местосы талашпай эле койсун. To'g'ri Ahmatiga. Ошол. Ova shunga iltimos merimizdan, generalimizdan ham iltimos. Qarapayim xalq mana bari hammamiz mashina purish 10 yil, 20 yildan beri mashina purishlik qilamiz. Bola chaqa boqamiz shu bilan. Asha elga yengilroq qilib bersin, so'ranish shu.